Cecilio, ayan mo anak ko. Cecilio, Adang dito kusina, nanang. Apay? ala mantay arinulak ditoy. Tamabanuga ka mapan JCR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa itisikot ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito rinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin ita, itan na banuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nodda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktungot ngamin idi. Urela dua dagiti nagbalin na robyak. Ngam pinagsina da kami mo't itiim muna kan may kadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam ide. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kada tao nga eh. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expire tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon kong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti isum ko kalagita. Nag-expire tiriknak. Kumusta kan ngay kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin tasana ng asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kano no apay asaan anak kaasawa. Apay nga mina pinaritam idi nga agaram. Anya ngay, di mo laka nga rod mapilitan ang mga asawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mo't nga isutay lakay abaro? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga asawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na mo nga rod kayatan. Nawan nga rod. Sayang, dua dagiti nagsaro no ang nagbalin anubya na ide. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no adamanubya na. Pagsasawam mo ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaam mo ngamin ida. Ay, wan kabagis. Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam dito balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan adag iti apukom. Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na nukas jay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtali na udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti ka aruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kitag sapang agpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas.
padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaa. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak nga rod itinasaya at ngagbalin an ubya manak ko. Day ta kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak, nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. Addan to pa'y lakay ang mga asawa. Nawanan nag-expire. Nag-expiren te. Nag-expire ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expire amin nun. Ha, mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. 48 mo laang mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Hindi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaak aklaangan. May mayat pa'y. Kabages, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka bagis? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idi kan ni Mindukan ka. Ha? Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakitin patay na? Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, Allah, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayong madgayam luta. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis, apay akas jay. Kasya iti. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Ha? Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kat amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapas ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayat latta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sawain, naragsak latta. Nagragsakan latta tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawinin ngay. Day tamay isa wanod nga aldaw. Nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, ibagaman tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit idinatay ta asawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko idinatay ta asawa. Medyo na ikawak laeng. Sana ko na naglitay. Amumay ti ka na yun panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabannog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura kapo iti stress. Ay, inan-under na kan sama nga minday di ba kumaw?
Uy nga raw. Amuyo akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akong. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumut a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad na ko ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na rin jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manin kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ito. Kan may sa, kabalbalo na, agar madagaws iti sabaleng. Kabalo mo tun. Imbagak laang timbagana, tanarega, mano jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka di nga awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana san ay ha. Insang sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No syakti si ka makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa. Nang runa no agsakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal agsakit ka kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road. Di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa kun ano ko. Iso nga ron amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikaso kan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na anda ka binadang ko tada nila kay ko akad-kadwak. Iso makiasawa ka kiidi manan. For companionship ba? Kababaing. Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siya, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang araramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyo para king ka. Apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay.
Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pagapros mo, lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto ala na dayta sa muitid. Ah, ayunan niya. Sige, intod maminsan lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrot ka. Nagyaman ak, lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibagak. Sa nabalin Isumag aming tagpaisaw. Inuruuray ko ang mabaloak. Tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nakpay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na, ngumawan na alamitak. Ay, kinapudno na. Napukawon ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namin pinsan ken ka itin sukat na. Ngam ita tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalabas na. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tiritnak no kastoy lang. Kit kasanaw, aklunan nakmanan ta ikasar kalota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita at tao. Kin nagbayagin nga ita makatawin. Di ta mo ti biyag lota. Ayan no si bibiyag tapay kalpasan ti makatawin. Isungaklunin na kahon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y nga rod na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka nung maggayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gaggagaraan na dito'y balay. Iso ka na yun nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakin ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya ko matiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo nga ron kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayong asawa. Ay, kwa, jakmat nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibaga ti kasta. Awanin dayta sa asawa kanya. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo daytan. Bakbakitan kayo lang arudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Napadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti day ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga road. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga road. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya? Asino ko matiasawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan da patuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga asawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun
nalipatak sa ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakiinayatak. Oh, agyaman nga rod ano dagayam gasat ko keng ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawin Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawom mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, nukasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Hindi yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan min daw. Ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamut adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawam mo'y dakis na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, mandya ko. Iso apasensyakan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singput kamot kanyak, Cecilio. Makuna ka siya kundi may isa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman ta si ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko. Asapay ko ma. Tagnanayon ti kinaragsakta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa ka matlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsingput pa'y tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga ron, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kini abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, manay? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yung agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mag. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rod.
Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no ada ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta, ah? Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Ada pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Reyna, anak ko! Nakarubot kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no ada ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Ang mga no pagsibo ni Rena, adan yawid mo a babae. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't tinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito ibalayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni isang tatang, nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka anagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jepo pumarik, ta naggagagat asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildo. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako naglutaw. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabahom insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan.
At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laeng tayalaan ka. Ha? Ay kat, agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E din to ta asawa na nga anak ta, kat kastao na rigat na ija abroad. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kung namala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto iji balay da. Tanayin inot kuma. Ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwarta na. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tikas-gastusin na. Ay wana niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Ta isot mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantuag siyat. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may paray. Kain nakpay. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay mutla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga agluto ti kanan na? Agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramidin na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, ti pawpawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanda dya nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay manon ay bakit? Kasladaman basol ko ni tikasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No agsakit ti bagbagyak nagtrabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Naguyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam ano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasda dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak kapay. Anya nga datang araramidam. Merienda kapay ka no nga, merienda iti store. Apay hang ka nga aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabarte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hang ko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta aguror nung akmat itoy.
Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Sana po nura kita anay danon kan Karina. Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wang gayaman niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta ide abang sa asikaso kang kwana. Kanayon pa ide ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali ti agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko na nang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron na. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalatta, kat agsingsingput kalatta. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwarta, Bitaw. Nay, apay, manaw timpawit di anak ta. Dahil tilaan, ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Umanorder ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata mausar may. Mausar nga? Diyan order mo akaputay. Di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag. Ket awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas may. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Angam no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Umanorder ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo diya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket ginataw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag dita kan agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot at nadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order ka. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday.
Utangag pa ilaan ka bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito istor ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpit nga order ka to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang? Aday, Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan hindi na kami pautangan hindi. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din nakas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita, taisudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit ti asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot padaksan ni di asawa. Hello, anak kao. Kumusta ka nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yon. Mala, talaga kasta anak kao. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang aminsinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iti asawa na. Ay, wen nga rodra At nanay, isun ti umawag. Ay, isung bata mo lakay. Hello, nakaw.
Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusara ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kano makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya man. Ang damat manan ka inagaw ta. Bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ah, Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawan iti 20. anya? Ay, gat idarom mo Marwam. Wan ko mga ron ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Tasininaam mo nga minen. Hang kumatgamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatan. Amo madgayam tag design iti balay. Kastimot balay ter aramirin na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang nang itatatang. Mabuybuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Unta tang. Nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga men tay pala may. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Basta bakit? Madlaw mait, anasingpot jay manugang ta. Asinaw, amanugang ta. Jay kabarbaro manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin anasingpot ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun anasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan manugang ta. Anya adaan asasawam ba't? Katwan mait. Daanin ata nabayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan anaimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay,
Basta, kababain. Urayon pa'y mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta, sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga am jay amam, Lina. Tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanen isubli tay jay. Katbay ano dinan isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan, nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung nga sawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day jay. Awan to pa insub-subliw. Day tang amin ti madi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung nga mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padya anak yu kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di manugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpait. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aut-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspus ko. Haan nga pulos? Suapang kakit di manugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na dyan manugang mau. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo ammo nga isublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na dya babae. Agpaili Lina, anak kaw. Agpawit ka. Ayun man, tatang. Tani, adar aramida. Kani awan masidan. Agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manaw. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abaraw. Isublik tumat laang. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka matja impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko, tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, jay pagatang mau.
Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak akarnit baka, tatang. Basta manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko, tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinan dak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Why, na minsan lakan mo inusar ni Frido ang manugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kukak ka no dahito yan bakit? Di ka laagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa amanugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak idi iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti duwa nga kilo nga bangos. Nga midisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit day jay. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amang ano pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo te kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray, tadyak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahit Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyo! Just kimot na ti motor. Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat preno na. Timayab mutan. Lakaw. Hala ka! Nadadaulan ti sango ti motor. Lakaw, tulungan na. Bakit?
Ay, ikatam din ay pandag kanya kamotor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka. Di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo. Pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tiyag manehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ani Pridaw. Ay, way! Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo apabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag kag manehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo manasigod nga imaw? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, Tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San kwa lugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray? Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nagamin na pananda. Iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangatangay pabulaw. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, won paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ayun Oray saan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ayun paray. Isublik ba't lang ti malim na. Ada aya lisensyam. Para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray.
Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, to'y binulod ko alugan. Anya? Kanay, papabasulan dakmet tayo na karnapan ak kanaw. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan nak bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo na paris kaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pagpulod na. Ay nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si kangarod at ikuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y ngarod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya, Mare. Jak sumurot. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mo. Ang jakmet nga ron ammo ti ayanan. Uray ti anak ko, di na ammo ti ayanan, ta di na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang arudan at saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan na anak ko. Anyangit aramitak. Mabalod akong betay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mga tayo takasapulan tayo kat nga ron. Kaya ti mabalod anak ko. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya dayta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam dayta napasamakan ka, Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Uwin ba kahit promise? Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara pok. Nakatugaw jayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan?
Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasensya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan dayta. Tabakit kan lakay kayon kini Lolo, Lola. Wan ang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksakitan may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswana sa lunat kami. Wan nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kini apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yung. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wayne. Andan sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang lasi da ang daapong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay pag si daam inay ti karningay. Mahay blood da ah. Natenglaeng ti rumbeng ay pasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay ti sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo laktan agulay. Karne kumahamit Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanay, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang nyo dayjay. Ti kunayo kit day. Pada paborito yung anak. Nila ang sunya ti agnomnumar iti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akasta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo kadananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da. Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada. Da kayo nga agina at akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ngagmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi da, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang.
tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napampannog kayo. Apo, yan lang sakman ni Tidanam. Siya na nakabalan ng iti sa kaptagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Tila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K ang maawat to da apong mo, numadanon dati 100 atawan. Anyan? Ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko? Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang umutang ka na kayo, di yu pa'y may tudmod. No adala ang kwarta, ikan ka ah? Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad kad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumura ak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alaam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutang ak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo ka ni tatang. Iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga na talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numamwan na dayta. Panya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me ah? Tala nga rodan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba ah. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahi tatap no umatindog pa ti biyagyaw. Umayak manso niya. Dananang kan tatangay. Agboy-boy ay titifi ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman nak. Nanang, nakarubat kayaw. Intay agsumba ita saan? Masarutak arumuan, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Nating manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kalmo alitaw. Agkapsot kami ay may kadagitikan kanan may makaumati natang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita natang tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen.
Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Apay ngatan. Hinta kita, Japok. Noon niya, Japok-pok ka na. Ay na, pilola kay. Apayan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang. Ne, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray i hospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruto nga ay? Sa pa'y 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakanin anang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Oo. Pilola kay kuya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan anang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginana, no? Kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Ngam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakanyaw. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinuno nga ikan. Masad sa duta kon ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lata akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripato miken kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray, palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na.
Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni nanang kabagis. Aburido ak nga ron. Sing-singirin na kon di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag dananang kantatang. Isu nga rod, adiyo baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay na ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot dinanang ije ospital. Isong agtalinaad laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang ni Teres ti balay na sunya. Sigod may tanukas nung agsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita. Manungaan daw lang ti palabseng. Kasangayon ni nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga ni Apong Sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw ti adda ijay? Ala, nukasta? Di yu pa amaw. Kano yung tare di ospital ni nanang yu? Tadida ka numariing? Anya? Kankasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayimpan mo matayin. Apay ngay di mo inuran ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit di Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba guys? Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukot pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressen dakmat law na yun. Iso dito man pala balay yung ti paglimungak kabagais. No jemot balay ti paglimungak. Awan kanuk naglimang. Naimbag dito itaado ti abasto diti balayaw. Uray agmalmalimak nga gigyan diti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel kamalik kabagais. Tiamok namin kat mabayag pa ya matay dananang kentatan. Bigla mo't anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Impustak iti palot. Naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis. Naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. Pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan.